Urmattуу Ош, Жалал-Абад, өзгө Ноокат районунун тургундары, эгер сиз үйүңүздө уста издеген болсоңуз, фундаменттен күлүшкө чейинки бардык жумушту кылган ustalar, Өзбекстандан келген ustalar бар. Экранга номерин калтырып коебуз, номерине байланыша бересиздер. Өзбекстандык ustalar фундаменттен күлүшкө чейин сарай, үй, бардык кызматтарды кылат. Байланыша бересиздер. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler, jana Baytu kanalının katılımcıları. Bugün 2 iyul 2023 yıl biz Özgön mal pazarındayız. Biz sajılık pazardan baytaldardı, taylardı, baytaldardı tartып көрсөтөбүз. Сондар видеону ана чейин биз менен чогул назар салып, андан кийин кол даретинде бирден бардык көрүп жаткан агалар, эжелер бирден лайктан басып коюңуздар. Биз баарын бир катар тартып көрсөтөбүз. Негизинен бүгүн жылкы базар, бей базар бардыгы эмнегедир суз тугандар. Күндөгүдөнчө катар көрөлү. Assalamu alaikum. Ата саспага. Канча экен бе? 90 aldım. 90 алдыңыз. Жаш канча экен? Жашы 3 асы бе? 90 алдым дейт мына. Жакшы. Канча экен бу байт? 75 сом. Мына байт алды. 3 байт алып калды. 5 байт алып калды дейт. 75 сом. Мына чоңуча ка? 90 сом. Сыр бозгандай бар, уже туып битер, Точно билбейсиз. Канча туган бул жаш? Assalamu alaikum. Салам. Мына кулунду бе 95 сомго алыныптыр. Кулун канча экекпи? Кургач кулун мен 95 сом болду дейт. Базардан катар көрө берели. Чоң бей канча экен ава? 90 kemi var. 90 сом кем бар. Жашыча? Жаңа сый бе. Бийген. 90 сом кем бар дейт. Assalamu alaikum. Ата саспаген аттан канча деді сага? 180 da 180 сом. Боюн караңыздар, канча чыгат экен? Канчамча? 70 жакын. Канчамча аттан деле чоң экен да? Карабайырлы? Karavayalı. Ден соолугу кандай? Soluzun hiçbir şeysin. Зын. Сemiz daha eкен, ha? 180 dediniz. 180 kemi var. Номер айтып коесузбу? 78 lira. 778 68 34 16. 68 34 34 16. WhatsApp бар aka? Var işte. Көрө бересиздер. Мында чоң бейген бирок. 180 кем бар. Мында сұрайынчы. Канча болду тава? Канча болду атасы? Акчасы? 105. 105 сом. Жашыча? Жаңасы. Жаңасы бе? 105 сом дейт мына. Жакшы. Канча экен экен бул? 130 сом. Жашыча? 3-4 yaş. 3-4 жаш болуп калды дейт. Мына эки бий канчадан болду? Наркысы 145. 145. Nasıl? 115? 115 kemi var, narkı 145 kemi var deydi. Nerede dağı? Bağol tatlı. İki. Ne? Ya hala 102 gel, 105 kemi verdiler bro. 102 deydi. 102'ye verdiler. Bir beykat. Seni gel doğru. 103 sona berdi oda. 103 bin sonra berdi oda tuka. Yekeminen bulu. Gel. Sizin aytganingizga ishoninglar, beri tur. Turla ya turu. Yüz bin som var. Cerbeykat. Kançı kemde? Ha? 100 bin som kem var dedi. Yaşlıca. Sağ olun. 100 bin som kem var dedi. Semizlerinden daha görüldü, semizlerinden kandı bultakken bugün. Bey kança kem? 120. 120 bin som. Yaşlıca. Yaş kandı olur. Yaş. Yaşı 4 buçuk, 4 buçuk. Boz ba?
İçindeysi 4 deyip bu. Hazır. Kaç geldi lan semiz? 110. 110 milyon. Yaşlıca. Canası. Canası bir eken. 110 milyon değil. Kaç eken abi? Ama 85 kilo otağı. 85 milyon da otağı değil. Kança sırada? Ha. Kança sırada pazar? Kulağı çarptın lan. Söylüyorum. Ha, sırada değil. Yaxşı. Kulağı Çarçağa ne yapıyorsak ha? Kança oldu be? 110'da tutturalım. 110 da odası. Cemde turgan mı? Caylo'dan geldi. Boğaz mı semiz bak ha? Semiz ha? Sıra. Sır. Semiz evet. Şurada semiz otat. İçi daha çığır kapçadayım. Boğazın çapı daha buluyor. Caylo'dan yürüyormuş. Kaçıdan bulak gelir? 110? 110'dan ekoten gelir. Ekoten 110'dan değil o. Değiller. Bir kaç çeken ne kadar? Son. Kaç çeken ne kadar? 8. Son 3 özür. Yo özür dilerim. Kaç çeken? 85'te benim. 85'e veririm notas. Ana. Semiz boğaz mı? Kısır. Semiz eken ha? Ha bu yeni ola hoca. Ana tay. 60'a vermeyin sana. Bunu 60'a vermeytem dedim ben de. Yaxşı. Oo 60'a. Bazar. Erkek burgaçı bu. Burgaç tay eken ha? Yine bana. Yine ola da ne güzel. Oo. Yaxşı. Sodanı versin. Ha. Bugün geç şart bura kalırsa. Ha. Baytu'dan göresen o. Kaç eken? 100'de otam. 100 bin som. Boz kısır. Sır. Kısır. Özür gelende. Kaç euro tabii? 80 bin görüyoruz. 80 bin vermediniz. Cevap verin. Sodan versin. Gezek Taylar'a gelip kaldık. Taylar kaçından burada da? 70. Kamu var. 70 kim var? Burgaççı erkek mi? Burgaççı. Narkısı çaka? 80 bin som kim var dedi. Çoğun. Taydı kaç oldu atken? Bağıldı o. Hadi. 60 da. 60 nansa. Ekon 60 dedin. 120 ha. Şurada. Sırada. 40'tan koy versen alaylı dedi. 40'tan koy versen alayın da dur. Yaxşı. Erkek burgaç ekan. Burgaççılar ekoten. Etleri var ekan. Kaç oldu? 85 mi sam? Yaşlıca. Kuştu var. Baytal. Kuştu baytal. Kaça sırada? 72 surat vermedim diye. Katar görelim. Alıştırdı eme. Yemeğimde. Telefonda süreçte kim şey deyip böyle. Bunda kişilik ekay kaç eken? Aka? 20? Nana? Burgaç erkek. Erkek kuluna gel. Bu kaç aka? Kaça? 40? 40 bin som deyip nana. Erkek mi? Burgaççı. 40 bin som deyip. Akam taydı bağlılara da şey. Kaç euro da saka? Ya 32'ye vermedi ete. Kaçında? 28 gele verdi otam. Nana 28 ge berdi otam. 60'tan koy verdi otam. Ekonu var. Ova. Ekonu 60'tan koyup berdi otam deyip. Berbeyi tat deyip. Ama soda oltat gel. Tay kança eken tay? Lan? Hayır 45. 45 bin som. Erkek urgaç. Erkek. Erkek tay. 45 bin som kemi var deyip. Nana görelim. Yengil cakka para ver. Tay kança eken? 35. Erkek urgaç. Urgaç tay. 35 bin som kemi var deyip. Baytuva. Taylar baylap koyup dur burada. Esi yok. Şunday tuğanlar. Bugünkü günde bazar. Negedir sus gündөгөдөн kanalga kattалып kattalıp Ол öğretinde birden like'dan basıp koyunuzlar. Tınçlıkta, amandыкta bolunuzlar.